Session part ngai ke blaya pi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Ke kentien ke bangin lek ban pusan ha ke digesngi. Kan long na ke kitab jingken ke lenong ke bakat we, ke dekat ke bakat sao, pat ke bakat san. Ke kentien ke bau Moses ukren show blay. Udong marway ngamla ban ba ikini ki breu baro na ba ke kam kya e yanga. Tiada mele bat ngakum ni, lara ngala syam ke jingis nai ya kemat jome. Ngakirpat to syupen yap no ya nga, bangan om yo I ya ke jingjenjar jongam. Kini kalau ke kentien ke basngau si ke balami nagar miang sentur ke jong Moses. Moses uli syakri bau bleu lejiet. Hagaban yalami ki kon Israel. Nagari jong ke jinglong berau, syagari jong ke jingkular. Pada shisha ublay ula pendon kam yu Moses. Haga basibun ba ki kamba kilaja. Leng ba keti ke jong Moses. Bat ngiyo iru ba ki breu kila yo ya ke jingpelat na ke jinglong berau. Hendai haga lenti ya bakin poi syagari jong ke jingkular. Ikon Israel kimshin bala banyaisha ya gejinga lenti ke ba ban poi syagari jong ke jingkular. Habagila ya lenti hoj ublay la pendap iki daka mana man lagesngi haga bagila la ya ke ban bam ban emru kumjo. Henry kini ki breu kimshim la sngohon ya kata gejing pendap ke jong blay. Kila kuat berai, ika jong ni kedoh. Bat kila ken mau ika jingbam, ki babang, ki bagi yo hari Egypt. Bat kila kuat berai, iki do hagaba, kimsim la yo syo la slam. Hapreng so ni ke jingkwa kila sedang man knyom yo Moses. Bat kila pun pawe kita kejing sngausi hakmat jong Moses. Bat kini kejing knyom jong ikon Israel. Kalong kejing ban khia naga bentau Moses ubayalam yaki. Ken ma ba kejing knyom jong no ke ban khia ikita gi breu gi yo sngo. Kejing knyom jong ki keme gi pa ke ban khia ki khon. Kejing knyom jong ki khon ke ban khia ki keme ki pa. Kejing knyom jong ki banget ke ban khia ye ki nong yalam ha kejing syakri. Ken ma ba kejing knyom ru ke ban khia ke skor ke jong blay. Baru blay la ban sha ha bau yo sngo ye kejing knyom na ki brio. Tadeng ta kedau ke ktien ke jong blay kong. Pangin aingo yo blay haki ke baro. Namar kaniken ke long kaman ke jong blay. Ti haga jing ke jungi. Tungin yo ke jungi kai. Wanam ai bangin long ke jingban khia. Yano. Iki nong elam. Iki taki bahalor jungi. Laka long haga kam bangi tray. Laka long haga yeng kesam. Daga ba knyom. Iki ke ba ngidon haga jingem. Tungin nang ban sngohon. Panang ru ban nyaw ya ke jingkerku baro. Pergaktian ke jong blay ke ong bo Moses hakum kan ya ke jingishem. Ulas ngau kum ban yapno. Barulah kuaru ba unda yapno kanang ba unumi isu kini ke jinjar baro. Kaya pelong yu Moses ba unkwa ban yap. Kadena ke daw ke jingban khia na ke jingknyum jong ki kon Israel. Warai ba kejing kan long kejing ban khia yano. Ai ba kejing kan long kejing kerku ikita ki breu ki badan saudong jonge. Ai ba kejing kan long kejing kerku ikita ki bahalor jonge. Ai ba kejing kan long ka ba pens ngo ba yu blay. Ta ka bangi aingo yu haki eke baro. Ken mawe kini ka way ba kejing knyom kawan lam ya kejing ban khia. Kita ki ba yo sngo
Kedena kita kedau ai bagi ka long ka jinghi kai na ka banta jungi. Bagi long ki beri ka balat no na ka ben sim jong ka jing khnyom bal ka jing le persha. Ble ka jing suk un kerkhu ye pi ka singi. Par ho yai ken mau banam klat bu ble ye je pi kumba pilong. Amen.